na me da ye salon echi ti me lewa na mu de adebi abedam abebutu modo nti ne mu no na me tie ma afra me senior so wo be yi fo nzima fo o de adwubi na me fra na adwubi me onte na make no no onte nti wana bibi ka eche na me ntiem Jesus nti me ka Jesus na adoko no sole modo nti fit wono na na ma basa but na me nim da bibi dam na odimechi nti 7 years no wudi 7 years na chese ma tena siye wudi 7 years na spirit no kwambe na ofa so fa me di 7 years minister dem ko echi won wose wo edua no do edua ben esile me edua bi ko ni mi hu de wo ya me bodin wa na edua fe ni ga eso ben aba yede aba no de yede nkuto anade nkuto de no on yedi ya amba no ebe wa wodo to round me atema we are obetimi de amba na to onu bi brat ti edua ma se no mokoye den wo ho no na no o di ago damta na misa agudi no di nkonko okonu edi ban okay nti mame nti ase na se nkwala konko no mo de edi agro no eno mo maame o se hwan na ko hospital akosi echa woti an na makoko bi nti 10 years bi etwem aye den basho mamete oboase aboase yemfa pot basho nyamuso okay mame ko hia blebi eno se obewale am bisanze woyele osi debi ana onu zu bisam zaman ma ware na msi debi ba na ma wo baako ni ni panajan ba wo ka kire ne se wawo le wa shani okay so obewale mi na me ka za na tie dia onko hu na busuafo nti be tourista no ko hu na busuafo be kwai amo hono ti me ne ko obo ase ko tena ya na be ne ko be 1 year na me ko ni ne ba peni na me wo ye ti me wo de me sa ko ni de to so ni first me yete oboase menseku eni tuku bi nsre twen o na o ka so be ware wo o de mu asa ko obusuafo wa na asa ko obusuafo mo asa wo ba be dwam me ba show wona me da ya answer me ba show you spend me ba shine o to ya wo de you spend and na Friday kabia it's important you spend bona na wudwani you spend o de manza me ba shine ya se no cry baako no cry de me ba shine e di say answer me ba show o se me pena ko hula busua na na o answer na me ko busua no be dwam no se o pena mu dwam be do do say answer mu ko me ba show baako pe na de so ni dem o tin ko wan ran ko mu busua de na se o kwa ni e clear e di road is clear and then Friday until I am funny serious why e ma obi fu me na mo me why me ba show to ko mu busuafo na ye de me ba show na me ne ko tena oboase okay na ye we nkura ni okay nti di etwa last na okofa oba na wonhweme mekeka na wo miensa me ba show tu okay me ba show mekeka na wabom mekeka na wabom sa nti ni echiwe utwa masigwe wo ma emuji tumi ema mekoda amango ase hospital ejina jese de yekona anod no wonhweme na mba me ma ne mo me papa nso yo hene na papa frɛ no ena ya wodi ne frɛ sin so se men kan chen papa wa ye boni nti oma ena papa se wa ye boni on pepe ni me paacho wa ma na sisa ne tie dia me nsa nko bi na me tene ma ne mo wa no hwɛ nkura no ti de be ni se ni isa wodi na chi oni isa ba akofiri kum o moko galamsi na me kan chen ma me se mama sisi me ko galamsi ni sisi de ed ta mama se wodi akura ketu wi ko na sisi sisi we chenjwa nkuru me yeden ema mutama akura ketu afempo na watena sie ndum ko di galamsi sa me ba na matomo half bag geshia eni mani mana ma yefo yeso na mko timi di galamsi sa 3 years afidi msini tunibi enuechi misako sisa ko pawo kurase no wait in fact 10 pesos maka be 1 month na 1 year and we dey 100 cedi be menana and we
kasa me ko chine wo Obuase na me na de maame ene mjai enti nkura no school first started the all the children nkura bi ku no do mo koyi nkura ni di say answer o do mo ko school mpacho 4 years okay so do mo koyi na o mo ye school atare me ka sure wa 20 mina me pam school atare na me de ma ho ba ti be 1 year no nso pam school atare tu ena o de market one ene nkura no ko school ya ma no was send 30 cedi 40 cedi no de aba me di bia me so na ma je ni sa afidi yo hono ma wo se obefa nkura na ko Obuase me se sa wo se yan when you school mo kwa ma wona msi so when you school mo kwa de obefa nkura na ko Obuase be 4 times ode wo mo kwa fo mo ko school no de wo mo ko tra na me ma ko na ma kwa ko fa nkura me bla ba ko ma ye no fo fa sa na be fo no fa ko fi sabe bi pa no wodi no aboa me na ko twere nkura ndi wo kurum ho no na wo chi na sa ba wo se be fa nkura di twela se kura de na ma wo ketua o sa na committee chama de letter bi am se nya ma Obuase am se me ba sha de wo se wo ma ne papa na mbo ma me ma ne se me nko ba ma anko ampinifo be ka se mu ade di se me ko ti ma me di tiri mpa nso na me ko Obuase council ti mpo na guza be mpo se mpa ncho me nyankra letter ba se me se me na hanu si na mpa ncho e ba se ma eno mo se blade wo se friend ya abodi wodo aba ha se wo be fa ne mane po Obuase ha na won so abefa wo mkunkuru anu so mi chere se wo abefa wo mfo tam se wo mfo wo nko na mi so me de na ko ho no mo ama skebi o se mpia ma me trema si skebi wo ntia na mi chere mpenifu no mo se ya sa bla na nam se mpam chan ni wo mo se wo de ko na me bua na su ki sa bla wo ba ye beje lo lo fam nam se mpam cho ma ti man ko nti wan week no so ye no ena misani ya bo de ko shiaye no mbisa na no asem no se obefa nkura na na ma befa wo no mo se we wo be fa nkura be 4 times se wo fa nkura no ko school enu ntina wo no so be fa wo no se sa na tie dia wo de nkura ne be ko ne maama o Jakubu no mpelifo ne se wo de nkura ne be ko maama o Jakubu dia maama ne na amra woni na maama na antia se se nkura no obeji wo ena wo si nti 1 week no so na me ba ya nti ma anko nti bo be tu na ya bo de ne frame se no way nam se mbani ya lu nam se na moko ho no na wasi ya ye ko cancel nam se ada na mu wa frame no se wa frame nam se pa che na maame e ko wasi maame anko na ni maame ni e ko ho no nam se fa o de mate enti e wo no mu no sa ba ye se yi kuru ma ho am se obe fa ankura no me ma na ho be bia ko fi ho nam bi san se ya bodi wa pe school mu kwa ma ngoro se wa ye bibia wi nam se pa che mate on fa no o mko no do mko ya enti bi tunis me fra o mo ye osian be wa ma o mo me no mo kasa o me kwa ha me ko eduma o mu ni nchi o se de na me asem de menti ase eyi na ko ma me na ya wo frɛ na na se ya bodi na so ya bodi no be fa ankura no ko Obuase se na me frɛ no nsema na menti ase rich nka no ko me frɛ rich bia se me nkura din ko mo dim si ti sa na tie dia o ka se obe ko nkura no ya me chie no e wo be kwa no fa no obe ba me ben me frɛ no esi me so ampa na me frɛ no fa no Jakubu no so go ngoro andele o se oyi nkura ni frɛ ho dia me be case ka se bia enchiro no nti na be na ma o chie no e ba so enu nti na ma me chie no won sa nhwɛ nkura na ma me chie no ti me frɛ se no fa no so Jakubu no se rich dia wo de nkura ne be ba ha no si nya botre me frɛ Mr. Eye rich ni maame ena go fa me frɛ rich ni maame ti wo frɛ no se yako eye no korɛ na me ni minister ko yi me papa fi ti se ya bo di kura ko eye ma ni maame no ko ja nkura no ho ada na rich yes ena ne mo fa ne se yako won pese ebi a nkura be ti no mo na no se mpa cho maame hu bɔ ne me dia no won pamaso nti na mpese nkura be to no se wo dia sa na tie dia me nkura ne ntina ho no mo no se mpa mo cho se den kotini nesi ni nesi mpa mo cho die sie ne se nkura no me di o mo ko school nkura ne tini fia be 1.5 year ya bo di si ni maame apamo nkura no enti kufuo me mamu aha mamu akwa abakwan sronko kra eba show yi so akoma mu nsem wa akoma 87.9 ani yedem soko enti me mawa ha watna se dia mesra obiem
ai na volume no nkosro na obi ote won nchen so atibi ana say wo Facebook no so a share na obi nso enye bi enhwe meni mabedwafo ya tena se aye ba besom medi edi nana ya Owusuaa Bempah obi adepa enti awie kwankwan na enya abone de na se ya tena se ede nsem no ebre wo se bocho enti no tamo netie obete Reverend Sia pa life nkan boys prefect brotherhood almost spokesperson the fresh boy Papa J sanso na obete abogafo nyina yere ai abogafo America fo nyina yere Queen Sabi de brother banka obete nenka wasanso ya abogafo maame designer woman obete nenka sanso na Nabila kantanka ne nyame adum ne siatika no eye nti waba adwuma kwadwo nso so de oguso ehwai oje ayaresa ena adwoa faati nso nyame adum no nso so eje ayarehwe nti yatena se ye baba besom na ansa na no enra na ye di nkomo bi wa hafa Elijah a we de wentu Elijah wo Bible mu Israel otu ye Elijah we die ogige nkrofo sika etu wenya dimpa na taade egu fom eye nisuo amane wo haw en weja ato nkrofo so Elijah nsensem enro ewie course e ba so na ya akra no ya boto because Elijah nti ebi mo aware egu ebi ahye omo ho akomfo ebi etutu free enkron kese a na omutitim akwa akurase omo yira wo mu nchi because enkrofo sika omagegede ama Elijah squander sika no wedi amacheses kana hye so dukotwa aden so dukoye den Elijah ni baby onenam sisi one ne girl ana na yire eni na busuafo omo endwai enkrofo nso sori esuma no musu Elijah na ayesa sika de ye betoe kwan bia wo be fa so apesika obenya na emom akira sem no ena ya na ye dwen ho enti no oni obi di sika ho asem a ye very careful na sika na aba manim no in fact me yem ahye me wo brofu me ka ne say my stomach is burn me yem ahye me my stomach is burn enya sa Kobi Tuesday o sere no ye ka ne say Kobi onya shock. I'm shocked. Yeah, you are shocked. Debbie. English master no crazy. My stomach is burning. It's burning. My stomach is burning. Oh, okay. My stomach is burning. Okay, stomach burns. Yes, I am sure. I am sure. Nah, stomach burns, I am sure. Debbie. Ananyasa. Asemu. And you na posa travel and tour. And na efrewo ene ewie yi say when ya ovisa ewie dada na oba be ko baabi. Ovisa ho nsensem ni wakwantu ho nsensem fabra bedan wo mo na omo enye ema wo mo mbuawo na chese wo hotel reservations wo ticketing ne wo niema ahodo ni nyina no kire se omo aye amawo ewo efa akwantu ho unso obi ho no otu kwan kra take it obecho obedu airport say it's invalid na ese nipa na twewadi eno no Elijah mo na betimi aye sa adwuma no mpa cho fa ho nsem nyina kodane Posa Travel and Tour Company Limited no momboa na bibia enkoso emma ototen hwehwe mo cha kwan ewo Kumasi hanom sei Matthias Junction Swame magazine asem na making Amansia first floor Amansia house first floor ho eho na obehu omo sanso na kejetia shopping center ho Morocco adeshman Babes Shopping Center eho na obehu omo anasa frɛ wo mo e wo 0205215495 0205215495 anasa 0504256360 0504256360 3P garlic mixture or say boost to immune system no o pressure na e wo soro no
menstrual disorders ni pains ni nyina wo sugar stroke asthma ho nsensem wo johnson na ho nsem enkoyi afadan wo mo wo sori wafu abloti na wafu aye chekoa mesro koto 3p garlic mixture ni bi nenom na wo ho ento wo benya bi ato pharmaceutical shops e wo kro idua yi mu nyinara anase wo pedodo atu akoda ni herbal misty herbal colinac apidank ni angelos wo benya bi ato wo honom frepi work e wo 0248928824 0248928824 anase 0201000021 kai se eye toa ebofoma epai enti oto a obesomu eyiye pa matadei se wapomudin hu hiawo apomudin hu hia wo de atutumrika ne ko Santase runabout go filling station echi honoma eho na matadei hospital wo moye general OPDs surgeries ye can operations ni nyina obi wo ho maternity care chesa pemfo enhwemu enkwala nhwemu ENT aso enhwene ene throat ni anamba throat ye den throat minimum ana minimum minimum ene waso ohwene uminim ni nyina omo ehwe na mpetrot twidi na na uminim omo sanso eye free breast screening ewo ho eye clinic gynecology scan laboratories ahodo nyama bebre na na omo ye wo ho no nti tutu america ne ko omo ho no amaso ye na omo nhyew na wo ho nto obetimi afra omo 0244088918 0244088918 and I say 0244691759 and 0540711409 or say ma wapomudin hu hia na hwehwe Matadei Hospital we try kwan wasra ma wo honam ase wo ready na ya basa prekesen oba de wo ro wo ho e se be me hu otafre na no you're looking sweet. Now the all wrong when I bear many doom light na nurse enye. Wa kro red then blue light was and say please can you off the light? Many obuanye when you ready enye. Already I prekesen sa pra. Me paucho pe Congo ointment e chira kwan. Na fastra na honam no ento so. Enti skin rashes are just o skin na boso. Empompo mema na nsuo bi abefrafra mo ho ama chese mo hu nsuo asan asai na de bia na mpompo bone bobom no mompe Congo ointment e chira kwan enantema propro wo Owusuaa egu ha ne se kraman de ko anase nkura ehye dan mu nyina wo mu dwane aba mesrew pe Congo ointment e chira kwan na fa wo nantem eye natural ventures na akofa enku papa sei cream papa say dia bedwaman so ma yetimi ke siesie ye ho ma ye baabi eye kama de frem be ma ni wuramu abon so wate de papa enti me pa cho from e wo 0249017101 and I say 0204616161 wo benya dodo pa etu odani herbal samenko hello herbal repash gapsin Christ is the answer wo benya bi ato ewo honomo Charistic Ventures Zahara nupa no ena make informa we wie say wo honam ya no general body pains sanso na sexual weakness e man ne meme nyina na say yade ahodo bia hawo ya pe Zahara nupa no etira kwa de hia no so we gbowura pharmacy shop no waka che omo say o pe Zahara nuro ni bi na sei ni na your pharmacist na be yi adura esese odemma wo e de ama we ye Zahara nuro a chese ebe eye kama me pa cho kwa na se ye ka se Zahara ni ho na emum we ne ye pampa che obi ane Zahara nse Zahara ye Charistic Ventures edru papa eno ene beboa mesro frɛ wo mo ewo 0246348334 0246348334 ana say 0248569335 0248569335 sani ana me kan no ayenna chese papa je sika na mi hu wa ha no semeno pan ye konya se sika ya menya sho se nke be kasa nipa onkra
ye to ade anke nsa benkum kra ne de chese ye nama ye nsa benkum se ya ene ye beye sika ne so minya sure say branch no benya 40 years. I don't think so. Onya. Yeah. Onya 40 years. Elijah sem na make. Onya 40 years. And no ma wa fraud omu nyina so bia ni wono ma obenya baby a 35 40 because a school for students. On say students no this time no mo ani da ho no ko bia o person ye business. O person ye business nti me pa cho me wo blender me pa cho me wo we me pa cho me wo we na se mo akeka musika bum na ba be sie bia me so me si Elijah Jinefa nioma ne bra se ono no pepper soup kakra da so enti no de breme na me cha me menya me pepper soup kakra enti ya me sasa e na omo wo shops nso so se bia wo shop otonto ne ma o blender ma memfa ba ko nka ho microwave ma memfa ba ko nka ho kettle ma memfa ba ko nka ho en wonim se e wo gidie pa se sa nyoma no ya na empempi na ye midi friu to ase kakra ana se first cabra na me order from China embro en na se makobe enti sika no yenua ba bia ne ho aka yenua ba bia ne ho aka awonima sem ni mo pa no na ese sika no ye breaking it down ni e calculate ye mba me na anatomy na scania sika no papa je me manu kra eduma mano ansha mi wia jise mi di covid organic yini bi tiger nut me enemy soku full pack edi me wia 6 million pacho mi wo kumazi mi nka ne million 6 million 744,281 cedis. Wow. 6 million Ghana cedis. We am show 6 million Ghana cedis. Yes. 6 million. One was vem na me dey can 6 million. Million no more do million. Ai million no. Eno ni chese mu odu million na ye be 1 million. 1 million be 2 million be. But where is 6 million 744,281 cedis 92 pesos. Akwana ya legend. Watimi abu nkrofo so anya coins egu akire dia Elijah oye Elijah ono nso ne legend enti yenkwa ahoma no so na ye ne yenua bai entwetwe nkomo na emoma memfa mekan ye no nkrofo adwemu ye omo na nti ma menka no old currency no eye 67 billion 67 old currency no 67 billion 67 billion 442 million 810,000 10,000 crowns. Minyabam, good afternoon. Good afternoon. Me pacho obebo udi ne baby a ye ne wo kasa free sesi e. Pacho you say Nancy. The dona so from Nafari. Nafari. Yeah. Okay. You know your business. Okay. Yeah. You kasa free is precisely himfa. Okay. Eastern region so nti na me ka say be specific no enti me so ye fa ho konkran bua. Okay. Akwan ben na wo ho fa mu kodi Elijah nsem. Pacho me sika kekeli yo Stella. Okay, kekeli ne business partner no. Okay, akwan ben na fa so. You can show I think last year more last year. Okay. The deal by no more cafe can free outside the Ghana. And I'm a period and so into no. I'm on the deal on the buy Elijah knew a group Telegram. Into Elijah Anna
me be kind. I told me a man in her face. That's group, no. Never shy. No, that's cool. And you know, only pasty and son Stella, and so a bedroom a bit pasty. It's really the kind of Elijah. Me never be here to paper. Okay. And see, all the business now, and every we go in Malaysia. Ni animals so. Na your church or ni aman kata. You know, my business partner about Anna. On also not to free Kakali. No, so Kakali price me and the other young talk Kakali. It's me little. Me judging the face for this. If you can't end the car. A period that young for 8 years can you'll be a part of Fabia bro. It's me judging face for this other call. Until later on, or see a grocery orders to me and no budget being nobody a corporate, which is last year October. Okay. And I'm a judge the call. It's maybe a call. Yes, Metiasia Kekeli need the only 9-year business. I'm gonna go through. Baby. Okay. Yes, I know. Now, me decide to tell me how far then and near Marco. Until later on, I better tell me say, that's no. Me patrol, aye. When your man, and family was a man no pass him. Casa, me become about then because almost every 3 months be a near a beba. I tell you about a near man so bad. It will be talking about a near man once a month. I'm not saying, Omina, Fort Academy, a beba. My name, a near man, Emma. The colleagues in some motor Elijah on and into Emma. And confirm to Tika, almost my pressure. Until later on, I know better say, Niamano, Nipano supply Niamano, Ghana, here, everything some cheap, which is gifty. Okay. And then a supply or Niaman. But you because I'm catching Niaman almost free taking ever. A man can't join any panel supply near Mano. Ghana, San Camun first Casa Mano. A young first Casa Mano. I'm catching and say, almost the near money fee, take it. I'm a bagana. Ain't it personally, and I say group no. Wo sika signer, what the mark Kelia, Aquaco Shema MI. No man 1.1 billion. Hey, Minuaba say, oh, Esho. Because we need Uncle Fosika now, JJ. Uncle Fosika 1.1 billion. And it's a breakdown, yeah, with the Maya, you know. A young woman and one more, a Eastern region from Kwa Kawa Mudini. Listen, I'm the buyer, listen, no crown. Okay. The way to be. Sir, the young I copy the enlist bar. You can use was Sikase pa Guana Kufa do pay a quire one bosia. Ah, but then I am Fosika. What to make a come home say the market Kelly ne Elijah, the Anania, and Kakufa do anyhow. Menfana Nanado Danko Kufado, His Excellency. One mindful was Sikase. Na wobre yeti sikaso so komode eni sikaso de we de yeti sikaso kwam de ne se na nani mampa. Okay, enti breaking it down my wo de wo mu 1.1 billion. Yes, but after the case in the bar salo omo de buy say omo be refund sikana. Okay. And you know, I'm about to find this canon. I'm every date and also payment plan by say. Okay. Every month be
supplier and it's a very fund normal refund. But once you are here, almost here they almost refund. Now, almost cut down a chiremo. Since I may know what I say, still I'm not often and the phone they do. But all that penna or very reply. Oh, friend, and the phone they do. But I know the passport. Or the PhD across a passport. One in them was that penna. Or very reply. Oh, when you're so new, her sister. Because number of friends who text your coordinates or didn't want to. Oh, hiya. Hiya. I didn't in a mouth castle. Hiya. Maybe a mamma can say, oh, hiya, and say. Maybe you may thought in what to say because you only say, oh, she will see a better. Now, when is you? And oh, one thing they say, you know. Almost here you must say next year. And can you be to decide to you're better on the wing. And come on, Dilla now will be calling straight. Come on, Frank of will be soon put. Oh, so my one day you know. Or do you have or Dilla on farmer? You do not on farmer on person who Dilla. Yeah. Baby or funny near me. But the woman is coming to from out there or Bempah or the Bempah. If you came to a buy or Becano, the question is say, maybe to come no. One can't tell me say or fat near money to a beer. Or one can't tell me the idea. If you're not saying you're a band or Becano say, or maybe maybe. I'm a scanner and one on to say, or they to come back. If you can't buy and you know, first money or the Sunday may 11,200, which is 1.1 billion or something 11,200. Next idea, that or the mouth. You almost yes, I must say. And you must see Adam Argentine because almost family baby as Picano. Echo. And to me, say no, Elijah Neke Kelly no. Ususu say omu Ghana ha. Me pa so Elijah no Ghana ha. Kelly Ghana ha. Me pa so me Kelly san to mame. Na me hu so she ring no ba ware for nanti. O za oba besia o san yo oba ware for na ya azan sa no. But emwo Chirase man bi wo hono ma me se mema no mokọ ware omo ya mumisa omo so mo dware sasadura because we be kom na 7x bi a one netena ye no o yes adwuma ya bi o twe nkrofo di ntine sasa na bedi na chi ena oba besia o ye bi nti o ware ye otim se sasa di na chi we nyare sasaduro we musa na yesoku omo osasa duru yasa be ma one netia be pass mama osa na nko ba besia na ho ofe mum na ho ofe senka na ho nya fa nka munya gidie wo ni mu menyu afa won so ye student ni bia na me person ni student wo ye student na kakakra say down so be da tua how nda anadi 12 o'clock ka customer say dan woka wa ware me person baby ene ya say waten kan nya atiko because na do 12 ni ebe frɛ wa time be na be nya agi wani waten ka atiko kafra nana bila mi hu say yema kekeli ne Elijah customers no yema be 5 minutes bi na omo nko afre because me gidi pa say enkrofo bebre we experience and that's why we are victims. Yeah. Si say no say kekeli ana say Elijah tie wa sembe na wo ka kire no. Aso asema me ka kire me say. The real customers no omo mayenda no. Yes, from kutujugu from. Omo yiro mo nani pa kwa mo disika na Akoma no
I'm going to come there. Because it's you know, so yeah, Juma, it be a cute your canoe. I didn't meet your team. I didn't go to Bodia. You. Why, she individual there or him, Kubo, Judith, Z, Hamedia, Chesesika, Gugu, no, me manya mass, manya business, you, manya elective mass, SS, into minimum figures, no, sir. 33,340. Where 33,000? Offer what bomb? And yet 33,000. 33,000. What we going to say? Is it 33,000? Five and a bit to ultimate figure. The 132,000. I'm going to disco, Papa J. No way, pa margins on one business. No, I'm not buying better than you more basica. Where's another one? Dorothy. Hey! Kekeli's order. I'm confirm Wako. Kekeli's order. Grace 52,600. Nancy 102,050. Nancy no na ye on na ka say wo hu. Ena diwe den. Beluchi abone say 5,800. Cesare. Judith Chrese 151,800. Ha. Rejoice 50,000. Nancy we de nka hu be hia pa say nka mu nyina mo be ya kwan. Beka mu abom na mu di case no. Amma Ghana police ankasa anase we dey direct a criminal offense a criminal offense. But me say please you are responsible CID. Okay. You responsible. But if you are one thing about Kekeli say if you say so phone maybe for what picking it ni panemu obeka but say we dey do phone na your WhatsApp over reply na waka say we yare ahun you na ye yare papa but you me say you dey ejuma e be ateka me no ka say me bank account ni na me closing it down uko ko account is calling me. Nancy, yeah, try and person victims, no, your mom will bear 5 minutes or more the be free. Into the ever from back door because baby, you name say informations be a ain't mean disclose. Oh, the ever sounds so frail. All right, you. Okay. Should say, Sikana dear. Is the sikayin. The sika is sikayin. And ye yanko covi organic tiger nut. Asye na yanko chuchum komo. And no bram one box ana. So dear. Only problem. Me de na asan. Enu akra menye bi ani. Oh. Said the one musi minni no nti me di ni saa o. Me di no. On pon show na ready. Mem pon show na. O minim say mo de mo kan mo ye. Ai. Say ye pese amanfo nya ye ho ahotoso. Okay. Na last week uma bi frame me. Say na ye kan afidi no so na ofi say ye send ye na nkofo enti o try bi. Na o na problem. We di 55 years. Obre oye otonton niam odwom. Okay. Nti oduru fia wontumi na. Nti ya se ne ema ko edwom ahomachema niam akoyi da bia oye late. No so be try bi ahwe. Na otumi aboa na papa. Nti ono so akamfo ama ne na mfo dwumfo ma. Na sa na ye pe. Ebi se ye ade papa. Nti Ghana fo so som na ye tremu sa na aboa ma niam na akoso. Nti we ye locally manufactured product. Yeah. Nti na ye boa ye na makuafo no so omo ne ye adwuma no
na o man tumpon okay say see wo ho ye nyame adom o gina na so pa me chia no wase me fa ne chia mamo na ye na mase okay adwuma mo bo ma ye no ye ni aso ti nyame nhira mo ti ye di si wo so jo na me dey see a PRO so over kasama ana yan ko bia say tie for Emra and ye pese ye spend more time ewo ye maame dwumfo ma no so okay if say adwuma omo ye de boa oman no na efie no ya de a eso papa is a pressure no se ne e ma no si boa no ama ye papa no bi so ho to omo pa na ne pese ne se uyo bi a wo ye adwuma den pa titru pa ne adwumfo ma no a woduru fie a wontumi na wakoma esanso ebo won tenten pa obrentem na afi nso opese wunya atenka na oni urade hyiamu yi a waduane eye COVID organic tiger nut powder if is a natural food supplement na nyame nim die mu no wode enuane nura nipaduane hi a bebo nipaduane ho ban no adua COVID organic tiger nut powder ni mu de wuhia ye nso onwunu anase warm water ne efre no nso de anapa wo sori a na wasa a3 aididi koko no sabe se enan anase num na wa mix na wa mana pikama se wo pa no bi a fa boso ekom ennu the whole day na ahwani nura ewo mu ntinom ebeboa wo ama se wo yadwuma akra bi na wa bre se wo pressure wo diabetes for crampo de we nu ehia ma mo papa if se wudi a unya complication bia emma wo sugar level no en rise ma unya complication da bia emma na ji sugar no ma utumi de ye wadwuma se wo pressure na da bia wonom pressure duro se wo anom o mix pe na niema nkoyi a fa covid we no eye waduane eye natural food supplement a wudi a emma wo sugar level no en rise na eboa emma wapomodin e boost immune system no ye won kwamo bi from fighters we here enuane nuru bia eye natural a eboa ma build system no na wudi covid no a eboa ma yade a eta ka wona honam yo basabasa no covid no eboa da bia pese ye sisu pise enya duro eye aduane da bia sa wo ma waduane eye waduro a onta anyare aduane no nso ese unya aduane a vitamins and peduano ehia bia no ebi wom enti fa covid we no o fa covid no abehun say ye wo vitamin B to say vitamin B1 vitamin B2 vitamin C ena energy ni pedua bia no se wo energy ne stronger wa hoode no gina wo so a na wotumi ye adwumaden ye wo vitamin E eno so eboa wo skin no eboa wani na esanse covid no ahoni ndo ne akasie ntino enane bad cholesterol nipaduan ehia cholesterol efisi nyame nim di mu no wode cholesterol aba nipaduan mba se eboro so a esa edidi bone ebi anadwo aduane ene nam bebre ayo nipaduan mu ntino se wudi covid no eboa enane sade na ado so nipaduan mu enti ema nipaduan no moja ewo nipaduan mu no e flow kama unya natural blood circulation a eye papa se nyame de bo wo na papa epe enti uye bibia wonta amre unim se nipadua no saade ne do so a ema mojan eye tick enti bibi kakra bi na wo ya na se sia wa bre se bia wo ye bema kra na mpa so agro na wo di a na wakoma no epon ten na wa bre se wo de covid ne waduane na ebeboa wo na ama moja no emu aye light etese car se bosome miensa na bosome no de colonge ni se wosa oil no na nipadua de na de sa oil no eye covid with the covid ni waduane eboa na ne bad cholesterol no ema blood e flow yi ema koma no so eboyi se uyu bi a onso yade bia eba bi count nsuo tototo yi osisabro okotodwe ni sa ane ma nyina ye blood circulation no enkoyi no fa bi ye waduane uhia enchiremu bia afreyen na ye no ni nkomo okopoku trading e wadumu a ye de bia koja ho ABC Mart e opatase Ekus Pharmacy ewa Ashaman Little George ewa Tema ena afi na boachi ansa ne herbal shops atwa Ghana ha hia te se nkra ukashi drug lane ubenye biato Tenated herbal shops ewa Ghana bia ubenye biato OP Pharmacy ewa La Paz
baby a safari bet wono ano benye bi atom eno achi okosunyane a green light pharmacy newborn chemicals e obrekum ukọ takrade a mensa benye bi ato nimde heba ebi ho connect fm benye bi ato mankasimfo monko Jeff Heba shop Jeff Heba benye bi ato ya numbers no eye miensa 0548 400 625 and 0200 77 and 0244 78 76 79 and wachi tell medical kan wasem no say untumi enna wadua oni COVID organic tiger nut powder baby a wo bi ebia na wo bi herbal shop na pese wo fa bi kogomu a wo frɛ numbers no 0200 77 77 ego screen no so enti betimi atworo na baby a wo bi a na wa frɛ yen ebia na wo baby na mentumi anka ho asɛm wa bi herbal shop na pese wo tubi kogomu a wo frɛ yen so a yedo bɛka advert no ho na baby a so ya bobo mo amwo Tel Junction and in Potemono. Muko Wisdom Amache supermarket a ehon so ebi wo ho. Untumi na waduane COVID organic tiger nut powder. Bankers are motra motoso che. Nipa bia wotra motoso che. If you 1 hour, 2 hours, 3 hours bia no. Try say 1 hour bia no. Obe sorry na wa treat wopom kakra. Na blood no e flow yi. Na we the COVID no so aye waduane. Ewia wo dibia dibi. Ukoda dibi. Na ebeboa ama wanya natural blood circulation ebeboa ama watumi ada drivers trotro drivers a motra moto so che wan hwe ebetumi affect obema enti fa beye waduane oba sa wonyem na wo pese wo na wonyo nufusu ahoden wo makora no nom a fa covid ye waduane na obenya nufusu wa wo nso nufusu emma yi a fa covid ye waduane anopa wo sori adibi anopa unya wonso nyununu ananso de da na wa mix na api unya pan no boso a una wokọ no na mema no so mpese monkwamo no mu ye den na mutumi de wo no so no eno so wo dibia oba dibi nso esiesie ne yem ma se opese wo nso a eboa no ma wo fa no ho fa ne ba akora eko school a anopa no hunu bi manini oba school ofri school ba fie nso a hunu bi manini sa akora no na dwen ebe ye sharp if you say vitamins a nipadua ne hianom ebi ewo COVID organic tiger nut powder obi a ekuro ebtu a enwuda no wo de COVID se ne wo kan na oba na asem no adanse a amanfo difa sa asem no enya asem ketoa ntina diabetes for no omudi eboa won yie pa no unse diabetes ekuro to diabetes ni ho a ne wu ni ana eden base wo de COVID ne waduane a sa ohaw no ebi ntanto inti bebia wo bia se yentumi anka ho amodin a free numbers no 0200 0200 77 72 77 Heba shop bia obenya bia to enkranfo no eye 055 8400 265 and 0244 78 76 39 0244 78 76 39 ye botae ne se ye bema nipa ho ato no na wanya hoɔden e de ye adwuma anadwo ene anopa nti adwumfo trotro drivers herbal shops mo ye adwuma den mo diabetes ene pressure e hamo no mo aduane e ye COVID organic tiger nut powder mema no so mpese mo ye adwuma na mo ne mo yimu di agro na enigye bampa mu no mo fa COVID ye waduane charge battery no na enigye mrafie charge battery no na wasum enyo eye 0200 0200 77 72 77 055 8400 265 COVID organic tiger nut powder eye atajusam enya duro eye aduane eye natural food supplement baby a wo bia no pebito nefa bo abusua no ho ban yeah, that's a pa. You better be. So I say my phone. I'm there now. You ready?
Mate and so dear only problem Mate if it's a juma we ma covid no yes say ya me post ah ye hu ni nyina me hu comment na me ni agi say say ye kai o munim so ye boa ye dibi ti wo de o dibi awa ankasa obehu say ye di ya na me amasa ye ne ba ku masa ye ne smoothie bi be ende me nka ende me secret feelings wom enti no etiefo se ne obi asi akodiska ne ye de di covid obi de akodiska ye de di covid 67 billion hey Papa J Oba ya yeska ketwa Papa J akoma be na sankrofo ni nya on say a business and we business a lot ekoso me the adeba kwa me say yenti omonka kekele ne Elijah yenti obi anka no nti say yes silence means consent but a business obetima a business bibi betimi happen ama senke ana ne bebre ebetimi akom on say e man ka say o from a omomfa na o chat dia otimi be ka say me yare me on say dey me ka say udu obi ka kasa kasa o so unim kasa ka betima did for so many years okay na bila de ni nia wa ba na aduane si ho no minua so unim za me ntesa so otesa mintimi en fa osika ni fifre mintimi fa on fifre ni wo de enakra me ni di ma me no ni di sa pepe ka no 1 year na ko 2 years 3 years after later ko be dwene ho na fe na wo de ache so it's a communication between wo and ni pano yeah but so from fa o test wo be hwe no yi wani ohu enya hwede a na o ma dwembone e den e ba ni tim e na wo hwe ema na o mo kasa no so a wo hwe communication a o mo padeefo yes bitu say o mo padeefo because o say kekele ye hu say kekele de no price no form wow Mimi who say victims ni yema omo 5 minutes na yes no momra yembie phone lines no yema omo 5 minutes no momra e kwa mafa so omo giska na bom no tim so na omo nyama no cheap and even cheaper enti no de yembie phone lines ni ntum kakra bi ema victims no 0243114497 0243114497 and I say 03224 98035 03224 98035 Wa we are victim menka asa kire wadwun me say we are victim usika sen ene kodi mu ye den frɛ na ene yen boyum na yen so yen good afternoon sir sisi e mba cha odi ni we bia kasa free o ti o fẹ́ mi treat ni kasa free o kasa free hin mba cha sprinters oh, okay. Me pacho yentie o. But you see a victim, Elijah case no. Okay. You see a victim, me friend. Elijah na kekeli. Elijah. Okay, wo ho say na wom. This came with 44,800. Na zenye zika nketenketi o. Wani. Den. But Elijah no group away. And I we are about 5,000 a group. Nah. I'll say a woman is taking brain. Okay. And see, taking me in my certificate number. No man, you start here maybe back, no back a canka. And the so I ban to your king of Otica because of 3 days. Okay. The king of Otica every morning. And I do by this soon. I will go do baby, Yamano and Bakra. It is Elijah. No, see. Edeba na delay bi na akoba na suppliers and put pressure and we yamani so put pressure and then together yamana ma da kanka apu de mu ade no so yen so ko fana na ji ka so ni say ele yamana ma ko fana to assess and na pressure ele ji ni de na ja so na on fakra ya ko bia the office where aboku bi ho ma da close office no e be san ko so around no say omo madi no omo kwesi office no so the ba ho me bisa say enti no anamon be na matu summons abeka musika police station mahwehwe ne fie baby a water abusuya bi but I started you know you the assembly call headquarters or section e dey call you like go you call by back and forth
Yeah, not tangible results behind the Bamisano, and I had send the call Central Police Station or to the homicide now. It's a honor, yes, you like Jano. The 2 11 2, the decide like another message to come the supply and Organa Hanuman and the supply of the only like a little court she gifted. Emma, you're the moon now call court and a million. And you're the 30 court date. Say, a member and started court. That was this month, 15th of. Okay. Next, when a monk crashes a court and sends someone bim. But trying by court in the call instead of junior a court. Elijah by a gift, Amba. And he caught me, so, and I am now free on. And the next court date on the say 24th of July next month. Okay. And the Elijah knows so young session or by the other castle group in the say. And ya mimi one says, court a shed date to the NS say no munya botre. What I say? Till sa court no. Ebi. Okay. Into the walk more de aqua court no. But okay, yeah, that's a pa. Na say 44,000. Nipa 5,000 na wait me at group am join. Say unse no make say how almost see a packaging am say buy so bi wo say ube save a obi de we beto amount toma. What you say ube save a ye be ma wontoma oba ye be ma blender oba ye be ma rice cooker enti e ba sa na amanfo do musika ko hye ho mo enti we rutumi say ade na efo enti so ko fa ba na oton a obenya bebre no crepa. Good afternoon. Hello, what Mpacho odini baby akase free. Mpacho akase free we shall come we friend Frida. Soldier for free. Mpacho we soldier ni. Mpacho baby. Who soldier for? What's around? What's the company inside? What's around credit soldier from abo. Mpacho den na si. But you want your case now, mommy, from saying the shame. I think I come out 72,000. Hey, 170. 170 million. Papa, so you DH3. I said, my mom said, let's see, a bit of water to me. No, it's me, Sikare. I will be picture and I'm about to the corner. Oh, was I not born a more for an answer? I born an I am of Funti and I say, Michelle come there and go to do. I born I am of for and I say, a day in Tinema Munya GDSA. Now for me, you a good plan, no more time. You say, Madame for crab, we do this. I'm not going the ability to move further, the corner of the and I is a big buy. Maybe say the washing machine quite 55 pieces. Not the black and chair after a day last year and up till now. Yeah, Bempah say, yeah, been your woman, Chese. Yes, Yamfa another caller. Good afternoon. Pacho Dini baby akase free. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Ha, omuni and so one Pacho enti o ma de bi o wachi ma ne nko from why? Okay. The Pacho concerning Elijah issue, I know say the man no importation and you know my life the person importation maybe my child here when you go and I really so child there outsider and our prices really okay about obi to shipping and so yeto and you say yeso we are to by your one country and say your mother's car or the know do what say you know say or things you take so you need to become the maybe around and can first come on because John know this kind of man maybe here some of us may so expert one kind could see say a chairman so your court and a court issue because before you do no margin case no that you need to say another system that case no mean before you do court
Matches na ajelo kwa dada. It's court me to my say I back and forth me wish you Hey, anya sika waje do so na mo nka mo hu mo nye demonstration. Usually I can say but it will be on to go. If na on fa. Na sa na picture wo ho. Eno ansa ma print. So back court so. Oba court wo nso so. Oba di kan ko ntoro ko bi ha asem yen kana ma ma jo ni bi se go ma jo ni ke ti ko adada. Court ben asem na o ken ya. Ya ko dan so take it court. That was kids outside. I want to call Na so say more time was on the back court. Aye. It's 10 a.m. Accused ne suspect no. Accused ada the thing is we don't even give the hearing. Wow. Almost I didn't now I'm bold. After that no me say in you be na the case of the na join. How? And yes, so I'm sure 9 amunru ho 6. Today now me 5 ka near to the back down. Aye. Wo si ka sign the wom. Me 23,000. Ah boa. 23,53. Anya easy. Me dofo. Si say mo time no mo sha 9 amunru ho 5:30. I said you say o my son da je ni ke because the time we are here to my journey ta. Ya te mi nua ba, ye da se. Good afternoon. Good afternoon. Chese man kwa no de. Hello, good afternoon. Good din baby aka se free fefe. Me pa che o me guys, me face Kumasi. Kumasi ya. Acham. Any I saw the off airport run about kwine so. Me pa che case me to Elijah ho, me to Kekeli ho, me to Peter ho. Peter di nka ho. Achani. Bible mu di nko a o. Agency ti so o 3 agency nya obi delay. Okay. Oji haji. Yeah, taking order pre-order me. Yeah, pre-order you group I posting money to my coffee China. 2 months after naba, we claim my pay the shipping company now being soon. Not say, my shipping to me, my customers not much here. My NCO, the way you manage. Now, also, if I did for China, most of it will continue there and I look at the price in the buffer. But some class, because you need that platform now, you're betting at all. They do, Ayana, or did you buy or taking? So we thought that a container deal. If that's the case, or Jimmy baby or son, I mean, the price will be cheaper. Yeah. And now you do a question. Simple catch say, or dear freedom in Niwa, and it's yeah. Me coming from the company, so over so on a powerful thing, so no woman don't answer Mama Kuma now. So you deeply was sure your money coming. The share and anything that you customer within 4,900 and be a coming. Because you have 5,000, 50,000 and 50. And Elijah ho 10,350. Peter if I'm a book and computer, a book in my coming, if you cannot show. Also, because when the customer big deal will be when you do and I will be singing. I'm not a bit better or do you go police station? She said, I'm going to a lot. You are it should be by a milk in Casa. Elijah never from one fat. Elijah never from one fat. Tell you crowd here. Just a man there, if you see any of the buy and over from your sister, him. Madame for him, because of the family, we're living in meeting. If you need any yet care, I will be at the Marco Court, you will need a crowd of beauty and tell you, I'm Kobe. With the court, I see at 9 o'clock, I'm also to do a 5 o'clock, I see I don't case. Over I see the next minute, I see the person. You don't even know what is going on in Ghana. And innocent people are suffering. We the victims are suffering. What is this? We don't even know what to do, how to pay our customers. Where dear, say
My circuit court was a day. Miss Ramo. Nana Bila, some way there's a crowd. Court out, yeah, set time. We need a thing in GCD, I don't case. Those owing us are just reading about. Yeah. What we do, or minimum, you are not so sick at and walk up a diabemo. You mean a breath. Yame on shouting. Everybody knows what they use the money for. Yamin shouting. Good afternoon. Oh. When me and you so na dia ye die. Say na me car asem we ye. Hello, good afternoon. Yeah, you can hear about. Okay. Okay, so I'm hey. Elijah, more than 200,000 Ghana for the old currency, 2 billion. 2 billion. Old currency. 2 billion. 2 billion. More than 2 billion. 200,000. Yeah. Matema see baby ni soon. But who turn them? Yeah, hello. Yeah, me a pure order. You say no more see fine and yard. But they got fine and no more I say me things kind. So which one no more be there? No the two women. Which one no more be there? Price for me the man. And what so? If you like that never no office or campaign. Aha ko proud one yama how you see this. In office no car no. A global map me Uba na both na the try me happen. If in a degree when I know change the station ya you see say when na ka back together no nothing. You turn mama you didn't keep up one can just go to Ghana. O ka say to you take anytime. It's not like you can if look at the farm from map ni pakatwa dina e quite like the sea so mo ko ni see no e na wo ko ye de ni ade na police ba o da che no na mo ko so mo ko no ko che na na so mo che no statement na mo de ko I like and e true na mo de ko ko ni pa de bi after ni court ata make a say ni pa see no na ma ko no court or than my court so we all wanted to support your comment to your koboadia not court no say serious case. Okay, but you na yanjo number or back door why? Okay. Jinaso na yanjo number ewo. Okay. Busia for yanko Zahara ho. Hello. Yanko ji enu papa ewo Charismatic Ventures. Awo mode Zahara nu papa bedwaso. Mezu udru pharmacy shop ho no ma. Yeka say me pacho me pe Zahara nro ni bi o se ebi ni ho me wo de te se pacho Zahara ni obi anse obi ante se Zahara ye Zahara obi anenense nanim ni nachi ntim pacho okona se ope Zahara ji Zahara oni bi akonnect shop ubenya bi ato ho future president eno ana ya na kura na wo ka no esa no mo se adwuma no mo se no me pe Zahara se ebi ni ho me wo foforo bi ene Zahara se ebi ani ho ene Zahara se Zahara di odemu Zahara ba ko pe na pomu te se boko pa na so e boko doctor ho ye no ho ye pa okọ aka chense me chia no me pa cho yo ye nkodwa so medase na ya ewo akonya odi amamani na mede encha pesi esufri ya hwoye ema ahwefo ene etifo nyina se de daada ye be kai wo mo ye nupa ewodwa so a ye frɛ no Zahara Mr. Zahara G capsules Zahara man capsules ene hindi heba Mr. no ene ye de ho nkomo ene ho adanse pa na ye de brɛ mo awie na ye de yadura ye frɛ no Zahara Mr. ene Zahara G capsules ana edikan na say duro we eye duro eye infections duro kese pa oba ene bema ene ennom na oyo oba na wo ho na infection bi te se gonorrhea adokoro na hawadwen na teeteewo na ama ensansan abebu ahemfie ho oba bi wo ho a onya infection bi te se gonorrhea na agya no dwonso ya o dwonso na opre
yo ba na sa wo ha we na wo ma aba ko ba bia ton aduro bia o se ope Zahara mixture ene Zahara G capsules oba bi so ho a white pan na betena tete no hanadwen ama se bi ho a na nkeka yenkete pa na obre wo ho ho so a se bi ensuo egugu ni nkakra pampan ewom oba de bia meka enya ahusiesie no nkoa ne se obeto ntade akese enya ahusiesie nkoa ne se obeto wega akese na ahusiesie pa ene se obeto Zahara mixture ene Zahara G capsules enu ni adura onom toatoa so a ebeyi white ene ode propia eha wadwene nyina afiri ho se de ebeya na besa babiem oba etiko ba bia ton aduro bia wode pe Zahara mixture ene Zahara G capsules emma bebre fre edi adanse se menu maduro na esiesie me no adanse me se nya wa eche ni se me menses na flow no entimi emmeye me menses na pains pa na mwom no ene me se pains ni nyina akọ flow no so etimi ebeye ti se wo ba na wo ho na wo menstrual pains na o flow no entimi emmeye eduro bakope ana me kanfo edi ho adanse edi amaw eno ane Zahara mixture ene Zahara G capsules sa uye bema na wo ho na okọ wura tokroboni mu bema bi wo ho eba ne sha wakote enam yare na ohune mane na ne bema no fo na efon ne bema no esote ya na etie ensan so abesra no ama ne bema no hunyina aye ensan prekese bema mu aba ne sha na odwi onama no odwi bema bi wo ho a wote enam yare bi tise gonowi a empempi no odwonso a na otem ansa na dwonso no etimaba obo se ohoso a na ensufita efiri ne bema eba bema mese uni problem Zahara mixture ene Zahara G capsules no eduro na base ebeboa odi ya ne se obekọ ba bia ton aduro bia se ye pharmacy shop licensed chemical shop o se ope Zahara mixture ene Zahara G capsules ya do we ayado won waso a ayenubra ane atete ane de afrafra ane de aye se odofo wo ho na onkommo na wo ho no emre odofo bi wo ha owo weak immune system ono nko ade bia waye no phone yare nkete ana hanadwen se steps kakra bia obi afra onte brentantam no obo se ono nko na oteso oye ade kakra bia obo se wa bre na ohuna mane ono nko woda sesa kakra bia yare nkete na hanadwen ono nko so onya infections a aduro obi afra eko once no obo se ono nko yare no ko na ba yare no ko na ba odofo otesa adura ababoawo ene Zahara mixture ene Zahara G capsules odofo ko ba bia ton aduro bia herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop o se ope Zahara mixture ene Zahara G capsules odofo je phone number si ebia na enkomo bi wo ho anase odofo ope no bi aton o de afre nsisi a ye benya daje ene wakasa bi bia onti asie bia ne ya kyerkyerɛ mu 0246 34 83 34 0248 56 93 35 adafo Francis ya ne enu komo na ye beko ye adura ye frɛ no Zahara man capsules bema se duro we bema bia woso bia hwɛ anim de Zahara man capsules etimi ye se oye bema na wo ho no wo bo adabrijo oye bema na wo ho na owo weak erection bema bi wo ho eba ne sa me say okompema ne partner to ne sanya na ada no ayamhyehye na ohuna mane because onim se enum kwase ebeba amya ye no twewtwew bema o pesa twewtwew ne beba aduro na ne Zahara man capsules bema bi so wo ho sisi yele pa me say ene na betena sisi yele tete no bema me say waje nkwa na ba waje nkwa ne Zahara man capsules bema bi so ho a me say ne nkommo ne ayemre bema me say uni problem wadro ene Zahara man capsules o de gana ha ko ba bia to wadro bia o say ope Zahara man capsules bema o to wadro na o de bolo anopa 2 anumre 2 anopa 2 anumre 2 na wan kasa no obehu bibi wo widiem
wo se omre ye na wo ye ompema ye twetwew efe wa minute be ma no aduro no abeboa abema no nyina afri ho adafo ya du ya dra ya fe no hindi haba mixture adafo me se say dro we eye ene ope malaria mixture e wo market pa ebo dasa ebo afofra adafo me se edin ne de hindi haba mixture so adafo atiri di mo wa no etetew wa poso nyina eye wo ya wonum nyina ato nipa bia no nyina aye hyehye adafo ade chia no pa obia so de ko na dwuma so akoye adwuma apesika no obo se onko ade bia oyare adafo me so ni problem fa hindi haba mr aye wadro adafo o typhoid fever na e hawadwen no o typhoid fever na e tete no adafo me si hindi haba mr anya dura ebeboa adafo o sugar level na e tete no wodi fa hindi haba mr faka adro pia onum bia ho na de fa regulate o sugar level no adafo se dwuma o ya no eden ugina ententen eche ugina awiam che adafo fa hindi haba mixture fa ye wadro anunia dura ebebo ni pedua no asiesiew a adeche no pa usabenya hoden akoto wadwuma so ko ba bia to wadro bia adafo me si edin ne de hindi haba mixture adafo the phone number sini biem ebia na enkomo bi ho anasa open no bi aton fa ye sisi a ne beje so 0246 34 83 34 0248 56 93 35 ado for me si form no de bia meka me se aya na me ma yare no endo so embubu ansa na wape characteristic nupa ye de bedwa so a ye fe no Zahara mixture ene Zahara G capsules aye numboma ebo adasa ebustu immune system no amonya hoden esabo etu infection bia se bi te se gonorrhea ene Zahara man capsules ebo ba ma bia me se ne mantamu ya twetwe no ebo ne samrane se 1 minute ba ma ene hindi haba mixture ene malaria mixture tatahwe a ewo market ebo adasa ebo afoforo ye nupa yi Ghana ha ba bia to aduro bia ya to apete ho no dafo me shewbo se onumado na obeya dance na abekase characteristic edo papa no edo no eye bedase na na ya so yedase pa yedawase se doctor makacho ze ne doctor nkase so nto aketwiem nti ukwa akasa akachire no mate minim so otie me tikachire ze ya se doctor asem na wakano kura no wahye kina pa oh enye medana se fa beto collection me ba beto next week me ba ni nyina minim se wo no waye ai Some catcher no say na catcher mi ko adwuma no yije ni yi. Yes sir. Yije ni yi pa why adi. Papa J. Baba. Bray sika wadi. O chese o makom ho abomo kekeli. Yeah. Oba be si a wedding ring. Yeah. Yeah, say at times about sa omo clearing import and export now and there are challenges. And obi bia oye import bia no na omo insurance. Okay. Omo insurance as in case bia bibi happen insurance for nitimi bem ebe cover. Okay. But with this particular kekele ne Daniel ne squad ne gift no me nim how omo si eyo omo djuma ne esifa. And the victims no omo ye disappointed in the court. So because the omo kano as omo kasa say as a court no eyi omo afrim. Ejemba say omo no mudiri ne ba no mo kasa wi a omo ye involved no musika kodi mran kasa no omo ngu de ekoso wo so mutimi share time but time no be do court ompo ne ye di asem na wie anase ya ajani case ni mpo omo nye aware mudi ne sen like omo ajani case ni mpo mudi ne sen omo tu asheda ampo omo enya aware eso senka bibia there should be a meeting between omo and nkofori nyina no motina se no makasa se bia we ya ma anase we ntino ye tu asem na ahye ebi foforo entina at times na obi wa anasem on fan court no so ni kokota be kobra konebra sa na asem ena Ghana na de bagon se so disike mo dupa yentimi nchiwo wo disike mo dupa we free na wo diketua bia ye jelu fast ye won krofo a omo yusu nyama bi dia jin krofo sika billions of cedis even dollars they are still working free omo live omo life no ma se bibia nsi ye
Papa J. Examples be betimi aka. Me nka say me example mpacho me da. Me mba obi adi. Me say example no. Me say bebre instances bebre necessary. Me say for example ni show. Okay, Mati. Good morning herbal mixture na me confirm am say infections honam ya sciatica ulcer menstrual disorders ni nyina sexual weakness pressure and diabetes. Liver any kidney problems ni nyina fakodan doctor 3 days. Also won kase bebre partial na eko ubenya enu papa say ebi ato ewo for still over the counter honorable sir akodie Mr. Kweku drugstore Mr. JB drugstore Francis Mensa ubenya bi ato for doctor 3 days was 0246594117 0246594117 Dank natural Dank herbal complex na to nensa for say almost speciality sexual transmitted diseases say woni oba anabema bi akwakodi empemu agro na chese wenya echire ensem aye prekesen so otwen hunwi no me pa cho fa kokodan wo mo na omonsa oyare say yes syphilis gonorrhea chese de keka ho ne maame ne papa mu nyina no wasifa bra bedan wo mu na omumbo na ohunto hwehwe mo akira kwan wo pitch number 2 City Life Hybrid School no ho na obehu wo mu anase frɛ wo mu 0266593330 0266593330 anase 0244017556 0244017556 ubenya omu na oni omo atwetwe enkomo Dr. Duya Power Specialist Hospital or say wo hepatitis A B C D any E ni nyina fa bedan no wo liver na ye kese no fa bedan no sciatica anase wenya broken bones ewo nipa no nipadua no ba bia fabra bedan no osa any compoyare ni nyina no wada ma fabra bedan wo mu na obehu omo akira kwan ewo Lake Bosomtwe kwan no so just bro filling station ewo fe yase eho na obehu omo sanso na Accra kwabenya Pokuasi ACP main road obehu omo takrade Anaji Estate omo be Anaji MA Primary School no na omunu papa bebre na ene woja so edu ya herbal tonic sanso so na cough care herbal mixture jirika jiri edu papa si ewodwa so herbatin herbal mixture obenya bi edu ya herbal malamis obenya bi ato anase frɛ wo mo na ginchemu abrumidie so 0244544220 0244544422 anase 0200383831 obetimi afrɛ omo na one omo atwetwe enkomo grow fine na me nso so me grow fine na ye nyina ye fine enti na me kamfo grow fine mojedro ama o se wanumu ato ase wunyini wo de no waye basa wanimu abobo apoapo waye basa chese we de no ahofe no wo ya sori wa ahofe dua so ampacho oba de ana be ma de ma honye fenche na obi ehio sister still na ahofe wanyini nso ahofe grow fine betimi aboa wo mepacho wo menstrual disorders ni nyina grow fine lekwa afichi oti ya pa bema anase oba wo ye adwuma stress wuntimi nda wuntimi rest ampacho no grow fine mojedru ebeboa ama wo ho ato pe ye obenye nro yi bi ato ewo Misty Herbal Colinac Smart Herbal Freddy Mens Pidank Pure Leaf and chemical and pharmacy shops are etwa krom hanum nyina ehia Digital Herbal Clinic obehu omo Kumasi Amekom Runabout on Bank of Africa fre omo it was 0244596532 0244596532 grow fine or see a bema wo a grow fine mami or what to say mpacho ya kasa kesi mami why mpacho ubo utinkwa enyame na one mi di nkomo no enti ubo utinkwa obi a wotie radio no so ehu enti mpacho ya kasa mami why it is saying nyame adom pacho odin de hega pacho na ase wani so atata ya na usu preko
asem na abeka no supreku because me feel kasa no nti mesro bi ewenum ne kasa why na enkrofo nte wa asem na se pacho wo free fa ne baaye pacho na meti santasi okay ona meti bazi say dem nti wakata mic no so de fa hanki ni gwa kunwanim fa gwa kunwanim kasa odi kasa aha wo free him fa ne baaye pacho santasi pana nkofo ni me okay ewie den ne do waba ewie die de maba pacho kasa idie ewie die de maba no menti no me biase neja kamenim sa ha de ja me de badamu a ebia mo bedome na maboa me kakra enu nti na maba pacho eden na wonti ase a opese oti ase menti ase ne se misika sem nkofo bi agigi misika a omode me fa ekwan a ebro ma adwene so boye nchiremu because they wo kase de ye nti ase what ase aha go straight to the point me pa cho misika say ni say akodi papa je ho ma twena so wo ntua eno ne ye pese yete because e won nti ase de ame akora so me nti ase because minim sika koro na mate ase nti mpa cho kasa chichirim pacho misika maami bi o santase odwemu o fenante ya okay na bra bi de meka e ma asam no kwa ahemfie ni ade nyina amomukra nyina e di akire bi sika na kodi ne hono ma sika no wode amema manfo bepem sa amri madana dana bra bi de woka ena sika na kodi ante ya ho eye den okodi sante ya anya wo banka na oye wo banka nti eye den na sika ni free bra no wo ba ante ya ho de ma ni kodi ne ho ne se ye diska no kwa ahemfie no nti ne nipa ne de ba no na maami bi e yare hospital nti hospital na me kohwe no okay nti me ba ya no me no mo kwa ni sika no ebedi o mu side nti enwumre no na me ba ya na me kan sante ya me pa chonke sika ne mehia ene wo se me nko ade ya chia nti me hwa na ese aye na adai nti wo kana abra ne de wo no ode bra na wunni ho me ba che na me ni ene ode ma ya so onye nto ho na wo na aka so mfa ma ne nto ho omudi mechi ene me ko nti na me ko nti enu nti na ma me de ma wo mu no okay to aso e ena me di sika na ye den e ma no ti me de ma no no ena o se onu mum e ka kire me sa ba wo sika yi se wo de ekotu bangia interest bi anye den e ma wo ho nti saa dia fisika ma me na me mfa nkoma nkrofo bi na me se ante woni me se sika yi ma bre wo ho na me sa ye den aka me mpese me di sika yi be ma wo na chire woni me se leta bia na so na be wi chire no e be ye nsem bebrebe ama ono so woni se me ma me no mi ntumi nye den me ba no mi ntumi nye obone nti saa dia ma me fisika mfa ma amanfo na me nye obone o de ma amanfo wo kwan be nso okaje me se okofa boode ene bare eba okay he was andazu dwemu ene wo se omo onu omu di se edwa no o de be me ma wo mu ti ma me ka kire ne sante ya me mpese sika yi wo beda ebe ya asem ne beduru won mo no wo beka se pipa da so we won se me so me mabosia me nya hwe wan kasa no waba se me mfa nye den emfa ma won ti me mpese be wi akire no be se bebrebe no so enwo nye ensem bebrebe nya den emfa ma wotu de fama me na sika yi ekodi ne hono mo ti me hwa na sika yi ma na me sante ya de keka kwei me no nyakopo ya do ma lavance be so sika na kamde ba kotua mako pedai e dia kan sika ne ya sen this can 100 million okay me mpese e beduru hono ne be yensem bi because oh abawa minim sika kwa wa faso aba bele bibibi nti mintu me sika nyede enye nsem bibibi matwe na chese emu nsam de me kasa me ka ade amasedi mu nsem bibibi nti me dwene ho amenti ase ene se me pese janka me bom me de bedamu na yehwe eno ya jiska no so ono no oye savings and loans anase oye micro credit anase oye bills micro credit susu company oye susu company wo ma loan ana oye bank microfinance
pacho entesa onye microfinance onye susu company pacho de onye savings and loans pacho de oma quick loan pacho de no ye den o se omo onu omkofa boardie no omo race course inti ade achi ya na mse anti ya sika no ebo be 7 me pacho na wonim de odi sika no be ya na sika bu so ama obi do ka wa ba betua no uhunu se sika no wo de to ho ana wo de ye bibia enye ye nti ma obi mfanye susu company a mistake ndi na ma ye wo de yi ma no na wo mfa sika na nya hwe na wo hia sika wa sha da so na me hia enu nti na ba ya me ka se ba koto bank no no ka che me se me ba koto bank ne die ibedi wo no interest bia ma ho na woni bla ma bre ewa ahemfie nti skai sane ebe ya no kredi bebe mu nti wo de me nso no hwe to on fama wo mu a onu omu edi dwa no on fama wo mu na msanti ya me mpese asem bia beba wo o ze skai ye da ko santata ahemfie na ye ma akure nim santata for a fine nim se skai ndi me mpese ibedi wo no ebe ya nsem bibi no si enye bibi anti ade echa no papa se mi okro na me fa phone sam santi ya sika no me dadwe ne ho no da bi fa mi sika ma me wo se me dia ma o mawie na mis ade achi 7 o'clock de ene sika na wo de am o mawie no so de am o mawie na mis wo de am o mawie de me pesa sem bia beba ho mo me kwa to ono ankasa ye request amanfo di wo book edu se ombetua intua edu se ombetua intua mo request say omo ode I stay well let's stay you can request you can say let's stay enti no omo a wode odis kan ma wo mo no omo a wuhu wo mo so me pacho sika ya me de ma we anya me dia yes sister so me si dia na me na aka no so me mfa ma nti me pacho sister we na me do sika ne ma no bibi sa ko me pacho ade achi ya me bo na mane no e no so de am mo awie me so de am mo awie dia me pese me mani ko hunu wo mu ti me pese mani ko hunu wo mu no edu won ma no ye no basa edu won no ye no basa eti ma me bu free ma na ba ko me bo ne bana mane na bana anti me mpeni gwazezem so fi so de sika na mo mu dia mane nko no fu mani nko hunu o mo de sika na de ama wo mu no ye anti ya mama fisika na mama hu ni pakro this guy da mu afi kwa na wasian ye bi se palazon o ma ja kokwa so bi so mo de koye chese palazon wasian boys bi age o mo so nko fa palazon aba afi chese palazon na ye den ejaye no chese nsem ade be chi no aka we ade be chi no aka we chese nsem de bebrebe e ma afi kura de o free hon ma na mi hu na kira kwa kura ko baabi e ko share hon ma na mentene nka nti mu won wode baaye obaye no ode yare ne baaye na me se ja wa yare dia me hwe wa ma ho to tinya ko pe ado ho to me santi ya o so se me bo amane se sa tam se makoy me ma me yi ya de aba na nche me bo amane se sike me de ko ha dan se wanga se wunim ti me pa ho chow o ma mu se e je bra de ko sika ni ame ho na abedi na se na nti ya kai wo na abedi no atwetwe ni pedi aba e ma mitumi ni omu kasa ni ade na je se no kra bi nya dai eni ase na ska no no ana adi wan fa sa no wo pese o kire se ska no no ana sika ne de o de me ma amfa na me no omu kasa ne sika ne ma no na afi de wo se ne wa omu jitu mu se me me hu se me omu sika no omu wo no wan kwa chem no se ai ye kan se sika yeah. Eno ya phone ye free. Udini bi mpacho. Hega. The number you called has not answered. The last time I was in Kaida be. Oh, Martin and Kabe 2 weeks September. 2 weeks no se den. Enti ebe week mi no frame me phone so. O ma me de me no makogu na me se me pe emi fira fo to me no na mka santi ya on say o ma me draw to the sense o fira to o meto me ena me wo minim obi ne nipa na se me mfa no me gu apply na me se sa no ma na me gu apply no ono mom na ma me kwaye se me mfa no ma ne gu apply ne bedu 2 months time ne de na me nsa ye de akiska no e bedu 2 months ne nipa ne friend santi nipa cho so na ma ba di no ma begu ho no se yanya dan ni bia ma no tinsenkesika no okeka afo chire nipa na ma nipa no efi o se be ya oni nipa ne ntembe basa a wentimi mfre ni bia mpisa me nipa ne ntimi mfre ni bia ma aprade go kra me nko obi
eno ma ni gu ho no nipa na frɛ me sɛ me mesesa no me ntimi nya dan enko ho enko fa no ma ni bi no ma oye list ni bi ma oye list ni ma so mo de ka na bi wo bi number sana akire no so obu so mi ntimi nkyira fe de wo sen ai bra bi age so wo de ko ekwa so bra bi age sese nsi obeka na de choka we ade fufura na oka we sana o se na oni ebi mu kasa first day ni de me ni o mu kasa se na me kasa nte ya en fiska ni ma wo mu fiska ni ma me de o ma me ni o mu kasa aka sere me so o yes srew wo de ame ya wie de fi wo che na ba ku o che ma wo ba ku bi asen o mu obi a 1000 it na week to ma nipa 10 ai service and loans for mu ye adwuma o mu tua interest ana me pa cha wo ka se o mu betua any interest account Devi ono obi sika wo hoje to wo ma me de bobosia anti ya de awa ye maintenance eze sika no ya ka na se 1 year 4 months ni je to wo ma me ge bi so wanti ya ne nche na o mu nyina kwa yese busua lai ono nso me ko ne ho no ne efe na bi girl me ko ye na e ka na se obi e twetwe no se odeneka when see a second case na ye mehumobro na me Abigail tisatam no na me nu yekoto we na wawo fufuro e na me yesa sei e wane me tue sika na ma no so 3 days o disika na be ma me say ye ne anyemi e we disika na be ma me dia minim anyemi ama 90 mile ama meti hey ma meti hey me bakra ba bia mpake me ka e kanti enkrofo da me hume mobo ati ne tia me ka ma ati Papa J, medical. Yeah, me the same ni pa dia me se me kasa me ka. Me ba so medical. Oya juma be. No wanga so oya juma be. Ono wanga so oya juma be. Ewumo broja. Ewumo bro nko a. Enti mpa cho na medical obetu ya ma me. E se de me ni bi. Wakọ baabi ye twi obi so wo de ka. Ehwa na otu eska no. E na o ka kire ne se nyame ya aduma o de be ma me. It was me 3 days. No, tuya kan ke betwe no. 3 days ni duru ho no. Say no 1 year 6 months muni. Afi kwa me dia asem no koto Santa assembly man nanim emumu friend no ni ade ogitu mu me ko biem ko se efo omo wakeka kire no. Ponti. Mama. Na do baby. So enti echi na me na Abigail ton den. Santa so ne no oton tilapia e wo side ben mu nyina wo dwom ho no ma edwom wo na tilapia mo na tilapia ne banku mo no dwomfo de o mo asiesie no mo ton fresh tilapia ni eno na Abigail ton Abigail wanyini ana Owusuaa kaka o ya baya na se obecha ono obenya me 40 years nti no do obi ka 90 million enti da me so me pese bia me kache ni kunu so ho na one ne ntama ya da ba se awari siwa hunu pe madana adakora bekaka was wait me yesika ben wait it's me yesika ben nani ontua enti assembly ma for ne committee for ne so wodi di o matemunti no o magyan ti de me pe bia me we yesika ben wo kana oto obo no we yesika ben no wato obo no me pa cho no so no so number busy o mu nyina mo ben ho enti no we tell yonko dia o de bema we nzo ayeden ati enti ya ka book na kita we we dey say nkwan nwoma na na afia no so eti o de na okwada ma asem we die ma no media me huna mane o de na okwada so no so was and na na bi ladi bi beba wa kofa ba o mu so na me ode no ho kwada so ni ye friend say na nefia ai ya no me de na nato azo na nefia nso ye adwuma be me momu de omo ba ne de o ka kire me say o de kofa plantain chips timi ho ne mobo o de kofa plantain chips timi ho ne mobo nti ebu wa mini ho me ba na o ma ba me fia be hwehwe me o ma ba me fit one day was abo wa me sere wat na na me mpese mi di sike be mamu no de o ka say onu de waji onu so che nti o de o ka say Oze mengana me kai sikana ngase de
Never zika potting they say the 70 million by interest in Yama. How do you see Cabotin and Aoji? And I'm a boy. 70 Nampacho, not a Juma Ben away and 2 was Sika Adoya Wabontins. Me will be now because maybe Sasa now ye, we are you know, you know, you was our home. Now me walk Santa's runabout. Me walk taxi station for no more. Into born mammy or on to go on my taxi for no born or qua petrol. Na ma meniska na bi odi a ebu petrol no odi ko to oba na odi bisika ye den abem no odi kakra ye den business woman no so your business wo hu chatters ma taxi for no petrol wo maniska odi ene se okiteska na wo na ye adwuma ben ya na no na ye adwuma na ye enu na ye adwuma ya na me taxi wana me enu obi nso wo ba me ka kire wo se me pa wo chi wo mini pipa e kire sa me ba bosia ti wona wonu aba sisi me pesa sem bia be den e be ba ho so hu na bia wo so che me na me de ama wo ti ama ma wo misika de o magije adwane se ye endi adwuma de na wonye bi ba bia o sika bia na eda baabi e na ode esa petrol no na bosia bo no why the two for sir why the two for say who is car esa ode mo obi na ode ye adwuma no wo bank account na me will be they say the me me na dey nti na won fa nko fixed deposit ono nzo mfa ana wan fa nko fixed deposit me kasa on ba chomiti opa ana wan fa nko fixed deposit o bank woni ma de kro den so ba bia du sika ebeko na wonyina na interest in baso enti ade no anko ye no bi dan say wo de ma taxi drivers anase wo di ma no aya anase wo di ko tu obi ka na ode kakra to so ama e fi se bia me de no ye business na maje there bi na ye discard business abra won bie microfinance wonye loan company wonye savings and loans wonye yi kire say susu wonye ji susu ana ojiji susu ba chere enti menti ase enti ade na atamu sika de ye menwanwa kura amachese mente me hwase ne se makọ baabi ye twen obi ka na ono obetua ka na nka obi aba begina ho da no osime na meye me hu breja enu mere aduma hyewoma enu mere aduma hyewoma uhu mamobo ena wo kwakotua ka no na wono obetua nka obi twe no anu anfe no na nya futu papa je bremu sisei no papa je me ba ma misa no question back sisei no kura no nipa 4 se 3 ya odi o mabe sisei nkrabe na oto o because menya sho so obi ayi na adwen so wotua omunya omaje ena wo nso obi a wo na wo sika etime bua wo bi no ene ye tu ama oni emagu abonten a wonye sika kura nko han single room ene single room kura no fa ne say sa 70 million na wo ka betime nya bebre 2 room ka betime nya be 70 million e wo kumase ha adenti ena wo service kana bro nim sa wonte wa wo fie wonim se dan ne nya wa wo dan nya obusuani dan nya obusuan fie ye betime etu at any time na wonye ska ode ya do ya wa bonti anana pese fro cash woman odogu hega na pese fro odogu clear the road for who sabi odogu hega me mami otiwe ope loan kra de akoye wefe ade akono awefe fo eduane me mami wa shada akata na ni so se right me peska ya wefe fo eduane obetra na beto si se no kura o je na feseka na o fa airport on about coin so
enu ti se ma twi wo mu a mani abre pa na obi a wani abre wo na ma ya vem na ye de akọ te ha sere na me nso me sere ma twi wo mu a ma bre nti minim ye ebeye ntama ma bia nti na me da mu ye nim baby ye spiritual name o contemporary ye nim just any obiza reverence ya pa life ebe ondi ono obetimi agia ode omochiwade be ka won na ode ka na chiwade be ka because obi a ye do ka ye tu niam gu abonten wo so wonim de obeye meme de ese me ye nyim niam ngu abonten o vem na wo de omuti okura makasa agro wani so ana oboa abaya eni bre pa na meka before papa je beba no ho ma me nka bibi kitu sister me ntimi hu ade pa me nyam se jama scanem se afanitri makano enu na se obaya you know odi so ne bae ye wura studio be 12:30 mo no mo bae kopem tre na point no muti ho enu odi so na me hu ne se em se afanitri ko on kan se no bebrebe enu obaya no utimi se enipa ede ne kaburo 10 nipa ndi omu yema ko ba ko 30 you see 33 and so oba ne dipa for odi nipa for odi na bae na me mom de minim se bia me ba ha me ntimi mfa wo nyina ma preko ndi pese bia me ye wewi endi odo ka bia so odi ni dipa obi odo ka bia na onye ma liste wose wa ko obi fi ha me ahwe nsu agunu so nyina o a odi ne ka de ne me coin ma de mo frɛ na onfa no ewo me 90 million no debi waju sika o ai anti ya santa jo na ya jonso so ni muna enti obaya o santa su dwemo no obaya me de meka akire anti ya ene ne group yesi subo mo ho ne yesi quick loan nyina mo dido mu ka no mutise mu ba o nyina mu odan ba kom nyina dum kokogum no makoloke enti mu ba yesi o mu ni ho omuni ho dwane saa no de tesanta zo mo no na ze from Canadian yemu suban o de te ho no enti me ka bo mate ase se empenifo se so to sunsun ade na wantua ka akire bene ni aprame na chesu ugiska no fantastic enti so mu tie me mu tie me fitinura dia me friend ka sekura ma friend 5 times number so ma dia me friend ka sekura ma friend 5 times obi en ho offer ba ko be ma ba ko ka ho kwa antwi on the phone switch off kura emema nyina doka ye be ko obi afie bajo okunu santi ye dwane odwomu a onwane oni fie so dwane odwomu a onwane oni fie enu na me frɛ anti ya ne ba na fa ye for best 2 minutes na de banjina for hello sa me kati ni ma frɛ no asan apeke se de want me kan se onu na receive ma me call ma no na ma me hu nipa kro ansa no age so what you say enti ma me no phone kutan ba boy call ne ba na boy na receive no hu nipa kro se genuine person ansa na ma me na kasa akafo ni bidia oni ho anes ono de kawo yesuban anya me kasa si loan for ba no mo dwana kwhye dan mu no ti santasi dwom ho ye beba ho santasi dwom eni akiri ye fa fom na ye beba ho ba ire banchi minimum no ono de 100 million no ena onim se sika no ebru 100 million because anti ya no ma ne ti ase se odi bo besia wodi amema ma woji hunsi ho enti si huni ne so otua eno na yesese ye 260 something 260 million yes kana abbo ho sika na ma sister na yesa no osori ahwere shape adwendwene hwene form ne sura san aka form adwendwene oh yeah samedwene a esansa umo mo de meka no memeni ani but obi hu me wosema me oh ya donam umo de me nam pa umo de me nam sebe ya memewu ne sika na yeden ahye eti me sola me na ebia me nam pa bo ha na me kwabu nso me ni sika kra me di tu ye ntina me kwa so se na esu ni sika enye bibia ma wo emfa so ahunu nti umo de me nam se adase mewu esanse me sika wo kamia me si a be 2 billion kwepro so ahunu na me nye sika mfa ha dai abla mi se mi show be kra ne so be kana asem kra mo bom ti ka saje metimi dia ma na me ho kire me pa je kasa say what da he na me ni nua we ne wo na onso no no
o be ma o kunu tomato abetna polystyrene ho mintimi say ndi akire enti amama kwatsa madam fu bi wo joso krapa side ho na bra we wo dan wo ho be ma obi adem timi no ma ne de egu aprage me de kokra ka age me 1000 I don't know ekogu ho no 1000 kokra ketimi ji dan we kra bi ase be 1 year edozo nti no me pe o tete picture share because me show when you ase fe o hu ofe pe phone we on kai o baby a phone da ese na me o mo de me na nti no ni ate sebe ya mi ti bo me kwaso na bi aso mo se ma me bra we do kran na me ha we do kran enipa mo de me ka dozo nti mo do kran na me senka me ne ye be ku se enipa na nya ba ko na nya mi no sante ya ne se on obe ye no ho sade obo ano me kwaso re wana so fu bia fo se ma me bra one your friend ya bibi na me say what de make wadwane e kwa so friend say na bi odon na no ampana pana so mai bi frame ya na wade me hu me bi akoma ne se wonya bi ne man ze bani bi ni me ho esu o ye obeka so oboa ante ya no na bi o de me kwana me nyina anya adwuma na tefa no so nya me ni makoma mu se me bani bi ni me tirim so ati ase wo kunu e ba chode bi wo ma Elias Munsa. Ndizi say no ti munse. Sika no papa je unse otimi kwoti bia bu say ade we wo bi de wa ye me ya anti ya de ne de nti ye me ya ne say bra na me hu no na me boa no na wo say ne kaya say na me ne mo ne da na me diskana man so fanko ye ne kaya ne yi eno so ya friend is embrasa bra ne say won do diskana ba won de we ti wode no fama no na me de ko santa say himfie na wanti ya munyina mo ban ne munyina mo do ba bra wo ni pa bone adai we satan so ma makoy ma me yi abonu ya yi ekoye ye minimi nyenye yiketo anti me ho wa woni so koye ma me yi ba ka bibi so adaze ene e ba ene de kwa himfie titika ne ba ene me santa ya mesrew o so bakoye ma me yi ba miniska bi anti mesrew sikai fuma me na me fa nkoto ho no no wo so wa ba wa wodi sikai ba koto ho kwade omudo wona mu so obede su no hade bibia bone na ebo ne hugum sade ontimi nya obone no so ati ase wakasa dum nya me ameso ni abo me nya obone da enso ba bia be ko bia we ebo odi wo Elias Munsa if you have me ma pa e don nam si ye beku si ye ku de ne sika ne nyina aye dai aye isan se nipa o me de me kan do so nti we de me na me we de me na me we se ye beku me e frata so so Papa je chirese my speechless the tennis unze yo nipa bi wo ha say the nyame ayewo mo omo the heart of helping people me sana metie and o here o business woman unso wo ka say taxi station wo no yo taxi drivers ni bi wo no ma ono wakofie no oba de ono beto car obeto fu wo kwa fele ne car no kwa bi ne o nti ogiska na no no de atofu wo no nti owie a at the end of the day no scan no de be one kakra ye de ato so nti business e no ye den o ye nti de bia no ayese de bia no onya kakra fi ni sika ayese wo de bobosia daily wages to bobosia na wa ye den na waje bobosia na waje o hwe woman na o very nice woman o hwe ni shape na fi ni sisi roba na o bibia bi so but the adene e kono e yama o ye lusu ni ama kakra so enya de bone sa ante ya no maame ya o sante ya no o mo ready maame ne hu se o metimi so o madwen de biti no wo de 100 million mo bi the place now same place now kwa no ye dan obi ka bi bu say wo de 90 million man wo de si hu ana so de man say onje kwa no we odusika bro because of say my auntie ya ne entua 10,000 into 90 million so nya den ontua yes omuntua because wo say wo de wanya sika no ena ebo so ena obia so nta wachi bema bia ni wachi all fight amount sabe ne ebe ka osika na ka me panty ya ne picture na sanka mo de to so do ne picture to sisi a Ghana fo nyina be hu Santase fo nyina be hu no bebi o mudi wonam bia no se the picture no to so a course ebe ko no so ni nguase ebe ko no so do sika bro because untiri njo bisika just like that fa endi kwa so na me what else ma make what you bisika just like that na ma fa no modi mo sa ni nipa ne nam oso ko be e bomudin maka jo se ene obi di obi ka because so onye sika 20 no sika o de betua ne ka o de nambo so se nipa na dwene obi di obi ka obi agini sika onye sika 20 wa body pane dam onam ho ya body dam because all man obeji sika no obi di abone refie kra on kai posa so mesi de nka podo tima aba beje reverend here I stretch obama wa kwache
revensia obema wa kwankyere so akire yere bema apai odo be fa ne mama bibia aye so simple ti ya and odo obi kai very careful so twini pana so oso onya odo ope wo nkwa odo opa fa che no because one shot odo be fa ba bia yare bia be bo no nan bia be ho na opa so ba be da ne ka na hwe onya sika no beto be yo bone the last time ka che o obeku ni ku bi da bonten obi sika woni ho what you say obi di ne ka but say on timi on dedi panic na wonya ni ti no ho aye ne bone de bedi nkofo na maka obi di ka kwa onkai obi di ka onkai mpese okofo de ne ka obi ni fia ma obi tim me do be fa course into the so obi ni fia ma obi tim o timi kofi ho obi fia no san ho na okọ na efia ni so ne dia o timi refi ho queen obaya ade ya adwumfo ma yi kuma se fo ma bi mu yi adwumfo ma bi pesa mento sebi adwumfo ma no ebi pesa oh sister fama me ochina metuo ma no de oh sister minua oh minua fama me minua metua anya me no wa metua no ebetwa mu fie mu mama de na ya mo yesa wa hwe sister obaya ya be fa akonya so ache yetiefo baby am fans wo bia bra ye kase eye edwomfo ma de e kamia ye se omo kam robesa sabi ento sabi omo kam am robesa ho ye no kwe sabi mu si yes smart no mama yenko asemba obekoko the why body no de no shape and majority carries the vote yes sabi edwomfo ma no bebre te say am robes obeje wo nema krase na ebi de ne nema beba obeje se wo ton owie usika no na ayeka da so sika do ma bo so mu na pass wo de woka no tu ama no de la nai emfa na yemi abai wayem funso bebre wo na me ka kire no edin na bema waye besi adwuma ba besia a pepe biara enna so ene shede gana ko obi a twile yonkodi de pepa da se wunni wona kwa bontua wo fa pepa na waye no ho ben o pepa na waye no fa ho ben but ese ko drum pempen so bi a pepa no so kasama etwa ese ekwa na abeso wa wokon edin na ma wo sensan pepa no so oboye sa adwuma na saa na wo so ye se de minim se ko school yanya ni nipa wa no obi ni tire kan sa wo de no ko se me yam nam kan yo me wo se me nam kan ye wo ka se wo bodu akrobobo eso no kan se no wo mo titi demi me say emre bidwomo ni ba to ade wo me ho bi ja ma ne kai because my way ya fe ma dana ni messenger wo soma me ga bia da me tuka na mko ho wo be fit quote ya what tell the voice pa wo be do tell no ni ho onu to say enkura I'm telling you vanishing woman wo to say enkura wo say enkura say smart fa no only bia wo ho obega ba bia kose na fe wo kwa wo ya da ne kose ampa ade na wo de na ni nwa ma mo tete nchen no bo so mo serew no serew letimi kwa tundi edwomfo ma ebino emma jodo mo mu nyansa kwa chen mema ade ode be yewo na eni hwe wo ba wo ku ewo ma edi pa na wo de kire wo ma esu ben say ofra na ne baboy na fo ofre na wafa o kire ne ba ne ka ena me ka che no ne mani ni oba ne bi nkofo sika obeka o ma me anam wa no otu bi sakoto wo anoma David oh na susu pa se wo pa de wo yonkwa firi na kuma mu seje kan na ase ni ena bi ni ni aba so ebi odu agoro dodo enuma wo ya nyansere bia no ye bi nyame mfanyensie abe no 18 wo na wo ne semba
Bebia na nimu a. Kala kuta pa uti anko so. Na wa uko Jessica. Woko Jessica ewo ne ho a. Wo da ho no Bempah yese e cheminya na de nkoma because ni ode ba wo no. Ene nketwa. Ana bebre so tete ketere maso enkofo 8 sini. Kofo 8 enso ka se de nam. Wo be ya wa so fo mo yesa na ma no. Wo akata so. Otutu fom de ase. Ti wo nam a mitim se ni ya be wo tete. Na hwan na adenya no. Na mi ka so sha ase akosanta ase a obi megyae. Omo nya hweso de nya atwa yituma. So what one time na me ka kire wo so bibi etwe me tobi to fe no wa hono na to na kabra adano bibia o me no bi e kasa ana me se mpabo se wi efe o se na akwa won asa ko je apata wo o je store pata se wo se ka da Dubai e no etwe ma na age o hwe wo mo je Simon ni na you don't know them. What you feel store obi Cobra ai what's me amo meje am to chantanta yo me sabi ya we want discount tag look at this obi be ya ade abakoje bi no ono no twate senkwa no ndetiwo adwene shop ya ntane ko bididi ya ntone hwe enso sika wodi be wodi ni medi no wo me na no fufuo ni abankwan wo ko bididi watamaka ho woni na odi fele apawo na antila no on hyenye ana bigwe no so hyenye wo ya dawoka wo tasasisa na le big mistake no say the missing kanata wo ko to say ya da yobika no betu ku so wo mu e say you say o tua ka gwan ko to say ya hold no ana ya yere no pampe on suroka wo wo timi de ko police station wo so one now say yen come we do come me pa 100 odidi da na gbase de da na ho wasra wo tin dem ho emfa ne ho but o me chire sika no say we akoma mu ha we banji sika ne de amawo mu oba no kan akoma nto ne yem ana say mu gu ne pen mu ase ti ku ku ho say suwe e na wo ma wa re ko de gina chance bi ane ne mu aso wo ne ko na la omo nyina o mfa ne fo same o mfa oyo ya ko no nyina fa ne fo na fa ne fo wonu se mami senko free Ghana kuro bi so anko omo ntimi nyane sade we yo minimum obi obo bisin a particular kuro free ntino no obi age busin na time so na be ko na se yeso yes enkro bi ke se the last how they go free what is nyame ana wa wonam eh so obenya ama no pressure ba wa shenyi umedi nkomo won samampo ubeyi wura wachi ama wo maye mo yes but them person be catch you say onwa ya gudi onkuta serious face adwuma wo mele nyeska onkuta kalakuta face what you say bonno pa obi anwo no osuru wo so ade ko du ogba but samedo kana banana media agora na wo sa wo dan kakura hwenene enkoye wa ko na emre wo ye djuma we koto so samme ma we ska no ka ha ne fa na wo ka ye be shi ngetire kromu ha ye mo da ne ko hwini me na me ka kire wo se wonya ba bi ndai obi afro se e kanti wonya ba bi na mbra me nchen ye no opie ne ho a obebo wo oh mama that's it ebusiafo yentwa ye ho embra sesia aji kujuja fubula mu ya ka jana se na makofa fine so kwa na so fine ni kwa na sesia bo mbetere 2 times scanning in ashi and grand friend ya ma you need you no ma send it you need you no ma send it ya how many you say about 9 years 9 years acha na ketu edition be 8 years me o penny wa antrasa na me nke 20 years o mo bobo so nti wo 8 years acha o mu design za ko wa roku awon no o sisi me ba sha o che be 5 years ko 6 years ansana na ko already me no hon enti scam enkura telefia ka kra ni 2 years on fair body say
rich see me person kura no omu ko school mo atimi fie che enti be yanke fi obo aso hia me kuru amo na yanko pe school mo kwa man kura no ya body ka chere me say we dey yanko pe school mo kwa fine me smart me call me ko pe school mo kwa omu ka se mo to boost bi frɛ ya body bo na mane ya body ka chere me say we miska odin kura ni ko school and the me and to school boost ni na ma ketu ani penim school babu ni to bi ya de tretre na me de ma wo mo ni kura starting school madam bi o ye kuro mo no civilian city enti madam so open kura na so oni na pan school atare e de ma wo ba se atare no kura mpa ye ne ketua ya body so one pan school atare bi ma enko se kura ne be she fi atare o so o me be she pabu so o be she atare o chire ni ya se o ko mu kura na e ya we ho so me ti we kametu ya kasa be ma me ne ti sesi e me kasa o makom de mina na ma bre nyankopon kedua ni bi wo me pa kametu ni enye eni eno nkura ni ntim madam nyankopon mi dansi na 10 pesos se en fan to no mi kasa mi no kasa fia ma pa ni di ni di nem me dia sende nkura no enra me sende wo se tensi di menyo 20 sika ni bia me de sende ngwenti mi am ti na 10 pesos fanto eye me ni bri sampa na mpamcho me ka kire mo ti ya bodi enhwan kura na nsen be boso nsen ye penin operation me wo na dbc ni halu musi e wo me fu yesu ko o ni adi ni musu ni ti ko di pa first one ko galam sen na ka kire ya bodi se me nyoka painting ko no sampa kakra mla ni mfa ko ni akura operation wo de me maka be 5 years ni na chire se ni ama fo so anya akura ni de benu e bi so ni ama kwa akwa no ti de do ni se me blebe wa akra and 1.5 million and I mean is a penny so wo film me ba amu so wa akra na kwesi so e bo me 100 cedi and me anso me kakra da na me de so and me de akra operation ya body ko send this case ka 100 cedi and send and po ba ho ye no operation be 1 week e ko ni ya body bo na o ma 100 se wo pesika mami wankoye na bills microcredit na emumo no anka santim paucho wo pe loan na ko bills microcredit na kokoje na adwumadi a wo pese wo didi no an wo de ware wo de handan wo de koja ware chese de wo pesika de ye bia wo kwa bills microcredit de hia ne se wo beberu omo offices na woni omo akwa nkita ho Ghana card pe na wo hia omo nje wo dan ensi ho ana se guarantor bia de hia ne se wo do Ghana card akọ omo de be ma Agbozo Herbal Clinic say typhoid fever junso ya STDs nemu yare sisi yare oba ne be ma ukompemu a woda ho se keja ho mre wo mpaso low sperm count no ama enije enifia na say dada no de on tibi wo wasum de bia anka nkoa na ye frɛ wa mpacho hwehwe mo chakwan wo Kumasi dichem so Old Insurance Junction hono obehu omo frɛ mo 0553417752 0553417752 anase Accra Kwashiman 0241750282 0241750282 ubehu omo Covi Organic Tiger Nut Extra Fine Powder encheye na wote omonka eboa pa ema wo digestive system no ekonenimu eboa ma wo blood circulation no ko nanim pa yi any wo sugar level no ema wo age no esanso ye anti-aging emma wo sanso na eboa emma oso etimi ete ebustu libido ewo emma ene mema afemu oba wonyem eyema opa sanso so na abofra oma ne banofo nso so eyema no ubenye bi ato Premium Nutritional Limited Poku Trading sanso so na Freddy Mess Wisdom Amachi Supermarket ubenye bi ato ewo honum frɛ 0200777277 0200777277 and I say 0505408862 0505408862 ubenya omo Royal Homeopathic Clinic or say oye promotion kese pa into ubenya free consultation sanso na free labs free diagnosis sanso so and a free massage de ohia any 50 Ghana cedis how the beje card no qualify to enjoy sa niema we nyina massage enso so e kan show mo chakwan
ewo Kumasi Etimetimonic Junction eho ena obehu omo Accra Madina Shalibotwe obehu omo ho no mo Techman Blue Cross a eben Faith Baptist Church obehu omo ho omo ye adwuma free Juada ekosi memeneda anopa 7:30 ekosi enwumre 5 pm wonsa ebeka omanase frɛ 0242921005 0242951005 anase 0204496212 mama Kekeli ene Elijah ensense ma fe dia ase ni ayenyan motumbo bo no sika no kwanem so ai sika no eye 6,744,281 Ghana cedis 92 pesos. Omo ye legends. And wait me at the come up pesos there chire. What? Fantastic. But you ni moba. The minimum we are since anymore and me wa tetewontoma. Ma omo nyese omo ye smart ama. Me wo obi o yes aho. Owo mai wo branson but na wo frefre fi said the we ye nkolai etiti eni obia na onto so wo makokot ankosiaga omo benye obi aka kire wo mo nkan so de bebe ni togo enti esasa wo mo hye okay now sampa we lasha nipa ne wo ye adwa se problem cry no wanya wo de advance ye hu ne enti na num asem e be a problem bi na ayede esie because I shipping the Jumano. So we do want to swallow, we be soon is you. Online. No more by advert kakraka. Even a quantity of the Akora. Yeah, Canada, who buy working permit, and a wine, not nipa dream kiki. It's high time. Your 2 bonte so for your chef for a tier 4. Or be a note here, or be a say. So the sika many pa. I was saying to me, a quadri mushishemu, a be a mobile, and will say, ah, sika ye queen, a co baby. Syria and your dog. But also, I was saying, if I did to it, no, or being in the center when Chester would dog. Wobuha, what a hoodie, a bayo set or no one papa, but only we didn't pa, and what you moon. All the Elisha, they are Obi oye koshini bia woni ne ya de ahyase wo da fam boko mama na Kekeli na wa ware a kire se oba warefuo ah Kekeli nde se di gina brete se edwumfuo manim bi eno hu oye didie no oba ka so ye criminal na ya don't joke with that person se wo ba also already e ma ye nyansafo ye ni nyansa ke ntimi ni mema ati wa daada no no ato drink no ato brami enko fie no papa asma ka no adwane so emma ye ni nyansa pa mema adwene because bema ya de awodwene ekodaache ye emma ye nwene ho bididu wa mediadu but ya na ye re fi said daache bibia na nipa na kobompu nimpu na ebia moa na open no nipa no ne wo nanso ma ye nwene nkosa what you say a man nwene nkosa wonya no yi wa no wayi ti sa wo ba no o chemfimfin de obeyi wo mache emfa na ho what you say we dey call police ah he kra na akoye sa oba be si okita for lawyers only lawyers ni nyina na yesa adwuma no eh oh of course only lawyers ni nyina na yesa adwuma no say ewiase ohun say ye wo tibon koso enso so wo ho when the adwuma bi aba wo kuram ene ye the adwuma na di nipo say the wo wiase no na wo so obi ama na ni da ho reverence here yamra yes sister die ni yamra enra die no say Elijah ne Kekeli ase yo am say me pese me start me sister die first obofo ene de ne nam eda apaso and the sister na tia me pese me kana asem no first okay maami bi na o South interest na maame no no de nkofo kapa ti toda ne nkofo ko no mu kodan na ka o se e kapapa kura yi ntua na o kafia we
na de wo kafia wo se eka ni bi wo ho a emu odu eno kra wonye na dwen so obetua enye wo de mfiafia no so atiase de me pesa me ka kire me sister wati hoyi ohu me hu no se enye obi na de ne fa ba bi o because of no any mistakes awaye no the life very short me hu no se sister ya wati hoyi ne life ankasa very short enye obi ene de ne fa ba bi se okwa akuku no that adwendwene any mistakes awaye no eno hu no se why big mistake because when ya kuma yare a ene de nakora no wontimi nda so atase bet de me pese me hye ne kra ne manete ase yese aha abahai obia ni hɔ a ɔde nasem abewura efia ha oni nkunim Akoma FM Akoma mu nsem Onua TV ontum no na because nanabila edi asem nachi reverencia menso me waha for spiritual and physical just say oma naninye se asem no abaha enkunimudie ebe ne chefa so atase de me pese me ka mani panyina ate ase ne se onso wa asem bi na etete wa metie kire okosa menya nyina no emso madwen mo se me number no station number the way frame me no oka na asem se twen ya be point 3 o'clock ya pon a programs director na nkasa na bila wa ha me do be ma no so atase nkofo bebre nsu o problem but dia me pesa me ka kire me sister any say mistakes die wa ye bi papa oni obi akwa ahemfie o kodan woka onsa so skani mu no atena ho am obi de tachramade agiskane from nsem obi nso a oton ne tilapia wa mo no nso afa kwan bi so asa agiska free ho cha se obi a ono nso otene ba bi a ye dan na ka SDF ewonwum bi ehunu mo braje ayi se no ehunu mo braje cha se ya no adane de ama so but me pesa me sheme sister in crown and say on kana komanto ne yem de yenso so yebetima ye de aboa ne bia physical spiritual yebetu ho anamon okay erade be ma dance ye aye ne chefa okay na erade ya domo a eye da eye memendai okay me ye counseling consultation ewo airport runabout King's College me tenase from anopa 5 o'clock na mapon ewia 12 o'clock Kumasi airport enti obi bi ya wutie mbomoden ase obeba obraso se oware aware ne kwan asi woye adwuma bi enye wadwuma no na opese me kire wadwuma woye ebeboa waade bi ayera unhunu oba me kire oba bi wo bra na behume na obehume a erade na meso ebema adanse ayo chefa obi wo ho a ne bia wawensa wia wuntimi nyai oba me wo ensa na chiwade a metimi de ama ensa na wo wie no ebeti wani so kra life ana obi nso wo ho a na onipa kro no cha se me hu no se hu se aiso obi de woka on peso obetu ama eno nso ye betima ye ho akwankere e de ama etimeton safro obi bia se memendai me wo Kumasi airport runabout King's College ubehumi a erade na meso ebema adanse a wuni bi da wadibi ana ema no amone nkofo atena enna no ahye obo ade eche ameware hunhunu hwe oba me wade a metimi de amawa se ode me de ade no echiwade ma na ne be ma ndape on free won chen ko ba bi obeware fa me number is ya 0244 88 14 55 0244 88 14 55 ebusia for phone lines no edem 0243114497 ebetimi afofre for me ensape na your time no ebiti. Hello, good afternoon. Good afternoon. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Wafa, good afternoon. Yeah, brain. Ma. Eja wafa. The Mr. Boatis.
mami che mi amo pasi akoso bufia ya wa mi kan mo pe atata se mo go e for the table ko afuba ko akari fiyo na go fi zero e mo pasi se o ko ji obu wa sika no ba ji e se mo si sen so bo ji de se won tia ye wo ma be de o ti mo sika o bo de wa mo wo gam ni go re se te ataka so na je ye ma wa fe so o bo bo sia wo do ka se mu dia ìgbìyànjú ṣe wà náà àdébẹ̀kọ ó bẹ̀ dáhùn kóyò wà náà àdébẹ̀kọ wá sí ọ̀nà tí òun jẹ́ nàìjíríà ẹ̀nà ọ̀fọ̀ kọ́tà mákìlá. Good afternoon. Zero 243-114497 0243-114497 over to me afre. Obetimi afre ebusuafo ai what a reverend seer apa life nka sanso so e na ote Queen Sabi the brother banka ote nenka fresh boy the papa j ote nenka obi abaso. Good afternoon. Hello. Good afternoon. Odini baby akasa free. Thank you, because I feel Me pa cho yenti me dofo. Na no brother ni yanza. Mo wan akura yesu mami. O ti we ba no ade ma no. We ba no. Ai. Ono na pe we bi na ara me akura me ji me de nti senka baba ma won so abejo de a. Na ji mi kwa me fu mi kwa me zemi pesi kan bi no na ko to fe ti aru bi. We pesi kan bi ko gu no so. Mo yaro na ngan sika. Last caller. Okay, here for phone be BM. Ebusia for senior medi kan me producer na Nabila Kantanka. Spatus ko just akode ka ho nan so no hododo no wantimi amba. Paul technique. Akoma FM 87.9 Kumasi. Ima. Omo na ejo omo de omo nsa hye ya atade mike ye chinchi mu fidie. Ma yen Beluchi ene ne mma no. Na me say ko bi Tuesday nkwa na minim ni di. Omo ka ho owura wa ma ye hwe na me de kire mini mudi mu introduce mo ho nkire me adai mudi nya da na brenya na